lamta sa kulaidan at ng pamanangguat, iktapon iban na sin manalipa pangapuyan sarda na si kayo manan pinaybayan na muin. Matino sa maninggong si pangadsian di tirakan ini. Haruman ini mga kakasisin ako. Daw tayo ng urong mulia amuin sumupyan hadag suko waktu ini karena in tagsuko na mga baymangot karena sipyan mga nakahadir sa rumah ini amuin kamtasin ako kusin waktu sumagawa na alhamdulillah yari puro tamulia amuin satya sumupyan ang mga buruhan di pagpakahadir hawak ko nila. Amuin murah-murahan tumbasan si Allah tas tumbasan lagu-lagu niya akhirat tapi na niya agar sa sintaw kasi iban tino sa siguro mulia amuin mamulat sang katon yung paliharan pag-aarap makupakoy ako itong bar kapatot pwede narukain tika na Sheikh Zakaria Muhammad kanya tapaddan siya na itong kumadyuran masyukura magsukur kapag suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan sing kami sigo dalong taha tiranan sin radio iban sin long ta imaalop ha ini Facebook iban sin YouTube iban sin kaibanan gadget at parkala na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya hadya kita niyo mag-abot atawa magkita pakarajaan kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini kita pengajian dahing ha biniin ka to taniyo simpamong na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin mapatut na to biya luparagbos jagahan karena mataod manusia magpakahinang sinamun hinang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini napatarang simpamo na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya ano kaylo im mga sila matilusa magjaga sing kinawaran nila na di sila masiya-siya hadlaw kana-kana. Hadis riwayat an Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وإن نهم الله محارمه
Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di hadis ini mga katautay manghuran ha agama Islam pianduan kita simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam papag-ayaron sin bigi jantung nato. Labi-labi na to na parkala amuin di na to matantuin amo iwan sin batal bang siya magsalalo hapang hati sing kita impang daakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam humundong hadya kita. Hati niyari kita man jari mag-ammal sin uno-uno na aamalun in kita nagduruwa-ruwa sabab in katan parkala amin mapatut hinangun harap pa Tuhan Rabbul Alamin labi-labi na pag-ibadat subay siya iban yakin. Hati niya subay siya amuin matantod mo tuod in kakahinang niyaon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta napatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam haamin way pagduarwa bang tahinangon ninyaon madawhat na to in ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala katunin. Ina di sini muna-muna riwayat daing ka Nabi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ibn Bashir hambok sahabat damikian in anak niya sahabat desap in Nu'man ibn sin Bashir magtali anak karwaro sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinnuman ini siya in panagnaan piyag anak Hamadina pagdatong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin paghijra niya daing Makkah harap pa Madina al-Munawwarah. Doon ay nibiyayta sin Nu'man radiyallahu anhuma diumog kutudlong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda bunal tuudlong niya in halal matarang damikyan bunal tuod in halal matarang hati niya in inikatantan amuin tungod paparkalahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala maluhay sin manusia matayma. Maluhay sin manusia biya mga inikilahon hakabuhi niya. Bihadtuin pag iyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matarang asal. Wa bainahuma umurun mustabihat. Suha antara sin dua nasabot ini halal iban sin haram aun doon kakahinang umanggil pahiyaram iban sin hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala sumakawain ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Di kaingatan si mga kamatauran si manusia di makaingat kaniya. Hati niya, amo rin makaingat dunhan, amoin dumukduk mag-ingat sin pangadji atawa ilmu tungod parkala pag-aagama. Amoin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap pamuk din katuk taniyo karena in hukuman niya wajib biyayta dunhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. In tungod papagtuntut sin ilmu pag-aagama inyan piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala kataan muslim usog babae maas bata
Inhati niya bang kau ri magmaingat dunhan, di kau magingat sin parkala tungod paparkala pag-agama in ikaw runhan makawaak na kau dusa. Biya na sin mga manusia, lamod na runhan in manusia amin nag-ingat, di nila akaron in kiyahatihan nila. Di nila akaron in napangadji nila. Biya na si mga Yahudi amin piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapalun nila sadyain ini kitab Taurat, itaw halom simbigi jantong sa sumagawa di nila ipag-amal. Hasabab yan tuin sila piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naaw ni sabdunhan, amuin di sila mag-ingat sa sumagawa himinang masadyasin pag-agama haamin kabaya-bayaan nila, amun tali-talion nila, amuna in mga sila Nasrani, amunain launta daing ha mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-agama sing kalaungan halauman sin gumiini. Na ini kataan subay kita ni humalli daing harua tumpukan iniri kita ni umanjari simingod sing kakahinang nila. Karena bang kita simingod tanto sa jaway pagduwa-ruwa makalamod in tiap-tiap manusia simingod ha amin singuran niya. Bihan niya. Na amo yan tuin biyayta kato. Manjari biyayta doon ha inisin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamanit takasyubuhat. Hisiyo-siyo lang niya in maghalli. Hati niya magayat sing ginawawaran niya mga parkala subahat. Hati sin subahat ini amin aon piaganggilan doon aon hinang amun di mamataan to manjari at tawari manjari. At tawain niyaon hinang halal ka tawa haram ka. Hasabab yan in mahinang sing kita dumuhong labi marayaw in tumangkis di sumud paparkala amun di takaingatan in katantuhan sin hinang. Amo yan. Naubos biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo in naghalli timinggal dahil amin pakaradyaan di niya matanto in kakahinang yaon pakadistabra alidinihi wa irdi. In siya launta na ini hawas siya dahil ha kalauman ha pag-agama. Bihan natin niya in siya wayroon siya nakasud palauman sin parkala amuin makasud ha mga tumpukan si mga sila nalalawng atawa mga sila amuin ini maghinang sinhinang amuin kadugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narunhan maparihara niya in pag-agama niya dahil hapag-ayat niya, damikyan iban sin kamaruan niya, doonhan maparihara niya mga katawte mangurana ka ng Islam. Waman waka'a fi syubuhat, waka'a fil haram. Karra'i yar'a hawlal hima, yushiku an yarta'a fi. Nahisiyos hindi magayad, doon sumod siya paparkala, yaon doon haonin pagsalalusin, hinang haram atawa halal, atawa rin niya matanto pag-uus simud siya maun paparkala yaon, biya sin parkala, sasagdahon sim mga sila tao makahati hapag-agama, karena di sila sumagda, bang bukon in hinang yaon, ini wala na kaamo. Bang siya nakaamuri sila sumagda. Karena mayta silaon sumagda, sabab kaya wajiban sila magpatumtumatay manghud nila. Sin in sila nakahati, inyaon wala nakahati, subay sila patumtumon. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biadi. Wa in lam yastati pabilisani, wa in lam yastati pabil qalbi, dalika adhaful iman. Bang siya makakita atay manghud niya nakaharap pakalaungan, wajib in hukuman kanya magpatumtum atay manghud niya. Hasupaya ando kay luri siya masya siya. Sing kakahinang lumamud siya amin di niya matanto
inyaon karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa inyaon karwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ito, bang siya rin sumud mong paparkala yaon, tumangkis siya labi-labi na tuod na in siya na parihara niya in pagkakama niya na parihara niya in kamaruan niya hangan in siya Muslim, hangan in siya nagmamalilla sin pagmalilla matan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya na lang niya hindi maghali dunhan biyasin sa panton si mga tao mag-ipat hayop manjari di na siya maghali hibuloy niya na hadyan hayop niya pakain siya in mag-urol haulihan bihat bukon siya in amin maglawag sin lugal wayroon doon haon subahat amin lang niya in siya yaon nagpakaon sin hayop niya doon halugal amoy in piyang lalangan hati niya in lokal piyang lalangan di manjari jo bukon sin tao amoy in way kapatot niya sumud palawon sin lokal yaon. Karena lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wa inna likulli malikin hima. Tiap-tiap tao aun tagda po sinambuk lokal yaon na aun yan jajagahan niya in lokal niya. In manusia dokaing hagawa way kapatok niya manunsod palaw man sin lokal sinambuk manusia ataw habuk lokal aun tagda po kaniya mga kataw tayo mangura na ka Islam. Ala wa innahimallahi maharimu. Na bunang tuod lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam labi tuod bang mo jiubog atawa siud mo in pakarajaan kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya nanunsod ka pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amin maghinangkaw sing katanaman mo kabayaan mo inyan parkala subahat dakula ha mga tao awam amin di maka ini ingat simpag iyanun haram ka atawa halal ka atawa nakaamu ka atawa wala ka nakaamu sabab ini nikatan kagunahan sing kita paghalian iwan jagahan yung ginawaranta. Ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kulluh wa idha fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Na lam niya bunnal tuod aun doon halaw mansin jasad ta ini dugo kiyumpul bang dumayaw in dugo ini kiyumpul ini dumayaw na intibusan sin pamaranan sin kita bang siya kimangi maraing katan udyot pamaranan kumangi amo na lang niya in jantung. Hati niya, biada kita simbiyita aning katan pakarajaan kakahinang, in tumunyok kaniya amo na in bigi jantung sing kita. Magdarungan sing katan pakarajaan hihinangon sing tiap-tiap manusia, amo na in jantung niya. Sabab yaon nakabutang doonin, niat pag iyanon, haamin hadis biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sin Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Bunal tuod ingkatan amal. Sibu da amal marayaw iwan sin mangi. Katan sin amal. Kaya uunahan sin niyat. Hati ni bang iniyat mo asal mangi, imbo nga sin hinang mo harap pakangian katan. Bang iniyat sin pangatayan mo harap pamarayaw, sarta doon kau hapyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto sadya imbong asin amal mo katantan karayawan iwan makadawhat kau sin karayawan dahil nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan na ini suway hadya kita maghaldi at tungod pakaradyaan ini labi-labi na hakakahinang sing kita tungod paparkala pag-agama sabab inaagama Islam Allahu ta'ala intagda po kaniya. Allahu Ta'ala in tagdapusin agama piag-agamahan na to. Na bangkaw simod paparkala yaon
Sin ikaw wayron kapatot mo manunsod na parkala sin Allah subhanahu wa ta'ala ron nakaw nagmula. Mga kataw tayo mga uranaka ng Islam. Nabiya na sin mga pakaradyaan sin tiap-tiap hambuk din kato. Taniyo, hiaram haantara na to pag-aasag duho. Inihiaram haantara sing kita niyo magtaw tayo mga hudha ka mga Islam in pagtipas ini alta biyan, iban sin kamaruan. Sabab maita, in kataan ini mapatut mag-ayad pakaniya. In Muslim, iban Muslim magtay manghod. Bang kasakitan in hambuk Muslim, kasakitan in kataan Muslim hababaw sing gumini, nakahati sing kahalan niya, karena in magtaw-tay manghudlong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya siya sin hambuk ginhawa. Bang nung manam masakit induhol king mo yaon, daing hapad siki mo sambil paumbun-umbunan mo makananam sin sakit. Bihatuin sa pantun sin magtay manghud. Hati niya bang doon haon, kung danan ini unjut pamaranan niya sin, uno-uno nakasusahan, masusahin tay manghud niya. Sarta magmasusah, lumag, amoy indan, biya diin hikapasan niyang niya hatay manghud niya. Bihatuin magtay manghud, mga kataw tay manghud na akamisla. Nasabab yan, pagkahiaram indo, haantara si magtutay manghud, di manjari asahon sin hambuok in dugo sin tay manghud niya. Biha, sabab na inya to katantan, ini suway na to iaayaran in ginhawabaran na to. Di na to manjari utangan sin kamumulahan. Amo hindi na ka manudsod parugaing baran mo, hadyahinangan mo sing kamumulahan ng ginawabaran mo, magnanam kausin, kabinsanaan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab muna-munain kita ini baranta bukon kita intagda po. Di kita misa makapagbaya sing ginawabaranta. Allah ta'ala in nagbabaya kato. Sabab siya intagda po kato, siya nagpapanjari kato. Siya in nagdirihil sing kabuhianan sing kita. Kabuhi sing kita siya. Iban sing kamatay sing kita siya ra. Bihan yan sabab siya in nagaganta sing kabayaan niya mga kataw-tayo. Hasabab yan ayaw kita umatikat amuin dimihil kasatuan patay manghudta. Haun-uno na pakaradyaan, labay ring hapagpanaw dugo, labay ring haamuin pag ini tipas lamta alta, iwan sin kamaruan, ini nikataan bang mo hadya panganalon atau panganalon na to intupar kala na sabot ini ang panato kaya ayaran ini amuna ini in hikawatok na to maun pa amuin sabab sa lagu-lagu hangkan in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala atau amuna in risala piarasin Allah ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ina ko nara ngapi sin Allah subhanahu wa ta'ala magdasin agama niya magpasampay pa manusia doon hakaridaan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala magpadukup sin adat marayaw atau magpadukup sin sa rayaw-rayaw pangaddatan. Karena in pangaddatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam si mangput doon haamin kanaog sing Quran maun kaniya halom sing kauhaan tagtu katahun amuin pia kita niya habang sa manusia halaw man sing gumiini bang biya diin in magparsugpatan harap patuhan nagpapanjari kaniya iwan sin parsugpatan tungod paparkala sin uno-uno na gugunahon mo kagugunahan mo ri halaw man sing gumi sin Allah subhanahu wa ta'ala iban haantara mo iban sin manusia pagkahimo dahil di halaw man sin gumi ini in pagtawag doon haan amunin pagyanon akhlaq na sabab yan bang mo ini di kau magjaga sing ginhawabaran mo di kau mag-ug sing ginhawabaran mo himinang hadya kahaununo na yung katanaman mo tanto makananam hadya manusia sing kabinsanan haadlaw ka na ayaw parkala makatipas kau malagguin biya mga nakawa mo
misan tiyo-tiyo, malaggo dari ito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kamumulahan alopun sinabuk manusia. Kita ba mga kataw tayo mangura? Nagbayta yung Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpaanib katutan niyo supaya in kita niyo di manudsud haparkala bukun kita niyo intagda po kaniyo. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shay'an min al-ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yawmal qiyamah ila sab'i aradin. Hisiyo-siyo daw niya in nakatipas atawa nangawa uno-uno na daing halaw man sin gumi habukon kapatut niya hati niya aun tagdapurugain aun tagsuku dugain nanudsud ko simud ko palam sin lugal sin tao nangawa kaw kapanyapan niya ron halam sin lupa niya law niya khusipa bihi yawmal qiyamah ila sab'i aradin na insiya yaon hilublob sin Allah subhanahu wa ta'ala magtupa 7 lapis lupa dito habuli bulatak ito haadlaw kiamat. Hambok riwayat, man akhada shibran min al-ardi bighairi haqqin tuwiqahu yawmal qiyamah bisabi aradin. Hisiyo-siyo law niya amuin nangawa lupa hati ni pagyanudundan syukuran lupa ilago-lago niya shibran hati sin shibran bihan wala ni siya miyabot hangdangaw ilago-lago niya nakabtoy kuno banghi para kay mimbugat yaon kataan-taan hadlaw kiamat bang mapunin niyong kataan misan na mo ba nga di mabot hangdangaw sa bang 7 lapis gumiyaw ang panapun kataan di saon kagausan misang biya di lago sin iniluluanan dan di halaman sing gumi ini makarakan niya hiparakay mo yun hipalutukay mo bihannya mataod pa riwayat mga kataw tayo manghuran hakam isla riwayat hambuk dan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man akhadha syai'an min al-ardi bighairi haqqihi khusifa yawmal qiyamah ila sab'i aradin. Dukain riwayat sa sumagawa nagbabatok da iban si biyayta tayaon. Riwayat din kan Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha syai'an min al-ardi dhulman khusifa bihi ila sab'i aradin. Laun sin Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo in nangawa ini uno-uno na dahin ha lupa labay ding hapag-anyaya na hilublob siya magtupa 7 lapis ini lupa magtupa babayan to. Ini mga kataw tayo manghuran bang wayroon kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya ini katantan magbing kaniya in kaliruan haadlaw kana sabab in parkala sin ini di halaman sing gumini aun pa kaniya kapatid sin tiam-tiam habuk manusia harap pa pagkahiniya manusia tungod pa parkala pag alta in alta halaman inikatan alta sin Allah subhanahu wa ta'ala in kirihil ha manusia dunhan kapatid sadya ampa intagda putud Allah subhanahu wa ta'ala hangkan nari manjari ang buhon sin tiap-tiap manusia inuno na yon halawman niya sababing katantan misang pabiya din yung pagtipon si manusia sin alta sin Allah subhanahu wa ta'ala banglan niya pon sin Tuhan na to Rabbul Alamin makadimbaran niya malanyap
maraing kata nikmat pianaog sinallahu ta'ala hababaw sing gumini malanyap kata karena di marai ni kataan paadlaw kana in mararasing kita niyo mga katautay manghuran amurain amal na to manahut maaslag hasawabyan ayaran na to ingkin hawabaran na to ayaw kita niyo manudsud haparkala yaon in subahat yaon in pagduarwa yaon in di kita maka ini ingat sin timbangan sinununo na siuranta atawa inyaon parkala aun tagda purugaing manjarinan udsud kau palauman niya nabiya diin nabaha in mga manusia amin mga kau sin kapatut sinamuk manusia balkala-kalaan in ini lupa kiawa bukon daing ha aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan pangungkaw sa lagu-lagu pangagaw sin kapatut bukunin iyagaw niya kapatut sinamuk tao yaon sa mga gawaing kabundalan niya kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala in iyagaw niya doon hayan hipananam kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in sa lagu-lagu kabinsanaan haadlaw gana-gana bangin maksud si manusia hangkan mga kawat karna supaya sa sumandang hababaw singgumi inyan mga katautay manghuran di makabaak kasandangan ni manusia hababaw singgumi ini karna in gumi ini na labayan hadya sing kita ni ukataan labayan hadya sing kita ni ukataan ini di halaw man singgumi ini hipagparayaw sinaddat palangay amuna inaddat palangay piang Hindu sing Quran mahamulya piang Hindu dia rasim pamuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabangsa manusia na ando kailo batukun na to in uno-uno na pamiat sim pamuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bat amuyan in hikalano sim bigi jantung na to bang malano na imbigi jantung na to inyan katantan maranain uno-uno pakarajaan kakahinang sing kita niyo dumayaw insya Allah subhanahu wa ta'ala runan matayma kita sintuhan na to Rabbul Alamin pakarayawan lawi-lawi na tiya takamahan sin Allah ta'ala in nagmarayaw kababaw sing gumiini sin sarayaw-rayaw tutong basan dito haadlaw kana-kana amin wala pakiarurungakan simpang dungog wala pa kikitaan sin pangita wala panaangan-angan sin bigi jantung mga katautay mga urang nga Islam narito na adya patubtubon sin kita yung pangadya na waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين